Itu kasa hipen media kote atum haniri tak alam balik cekapot alam tu channel hoi pen itu kalau bela hai news ki pigi pan ke parting ke ba pachini chorolo kardom jadi kasa presiden lo nasi pini media tumhan ke hanga thegela hello je non pen ningkan proxy sosia gotna ha country so alam tragic murder itu kado ko beta chini lo Halo so 2018 June ciklo tarik nerket. Halo so hu bahili akece kebi parok karbelo na gidu ke ba ma ada rato tu cikom si hangedong pamen pen marano heng bablo. Lapen halo so pen bandera phi itu chini dom lo je tena ana tum ha police tum polo da karbi dolo lapen boro korte tu dado lapen penagan tum pon pen finally 7 years on adhega tum ha ki prison ki bi custody karju pahut puchu puni pu hai ni karju karju patet 7 years on la sofisi la tum ha kilu lapen puthot arni sialom tum dius lo je 20 of the accused person of tum han ke life imprisonment pusi ki pilu ye tum la kado ko chini lo lasi tum pini kasa hoi pen pia thesi dak nali tum han ke fala pen nali tum channel hoi thro ning ye ning han ke la lo je la so hu a ghotona ke itum chini kangchi lang so dokmuka area adungarai long ke chiklo e jon joni franso se tenta hulustur pik adin ta soluk soda pethema pute English में कुपो child kidnapper, tapi ahomlam पे कुपो orka dhora कुपो समाटो ना therapy, lason si karbi पे ना phangedong कुते therapy, lasona hutsi, lasona aruisi, lahaya korte bahini ahom amulit itu karbelong nangile pe, lasona huli follow, laso case में related connection के लानो, pini itu ma bangkoi korte fan, life imprisonment की PG fancy, session court pen already pandak tano. Nasi nilitum kasa hoi pen tuning rigi aning hang ke lalo nani tu media hoi na pen tu practically physically setai tum court along dam si tum tuning ri pigi session court along je latum fan life imprisonment ki pi along pen latum fan asabo relief pigi fan we want to reduce the this already life imprisonment but we want to reduce the time duration lalo hai tum fan koson si tum pakomji la tum punishment la fan si tum pleji aning han la pen session kodono itu mena practically sabe tum kasa hoi pen dam si hada ka kodo fan la pen hada ka just fan tum chilindi aning han la helo la sologot nili kuji ke la helo itu kasa ham phagalo anso se kapre kasa tum stabe chiram kuji fan chilindi lo la pen pada karbi lo ko karbiya ke thekere karbiya kapre Ketekere kapre ground suppose so to say businessman kuno ba mame ketekere kuno advocate kuno itum han kerap thito dunji fansi dilitum kasa hoi pen most welcome pc pajilo kado lapen dothula nilitum chini kado ko beta chini je rohalom ise ghotna polo hada kardipi arta very minor 12 years old adusu loka study men pensi hakibe ke chia so hen ke do pen hada ke do dur pen hada ka api apotu mesen me pen ketekere manji pusi si ning ke pen kibidu no su hada itu sonsi theglo je hada kibia he matuma he mahemfu ala tuma pososu amen ke son hello prakash chandra bodhakur la pen yanjoti bodhakur pososu amasi la sumina no hafi afa rapture takali murder like totally brutal murder la pen one of the heinous case among the case rare of the rarest lasi etum thaglo je karbinglong autonomous council pe latum bhan asabusu kerap so do ba ni thaglo te lapen school chitame sumila ro happy pe ni input pi ba chitame sumila ro happy fan non anta real justice people na malong le la lapen whereas itum thaglo lo la two accused two culprit possessor latum non anta me punishment মানে কোর্ট পে লতুম ভানোনা punishment a dhara ek donata
pipelang la pen already la tum hanolan to justice long la similar hang pi ha la si tum kasa hin pen condemn lo immediate Prakash Chandra Bodhakur la pen asopo Nian Jyoti Bodhakur la bahini dua culprits la tum han prap din pen hang till death a punishment pinagi position lo lang si nili lam the kasa hoi pen kardom pajilo kardom